Odi odi, brada nangasa. A Deywoortu today kemoto na Sakaria e de markinigi a pisti marketing. Asa de konu fu o si gote na wesi. En fu aliba gote na akbaf grontapo. A wotu pe umuler kemoto na ini. Kemoto na abumbos kopulek fa Mateo skrifengiwi e de marki fo pis di marki IT committee. Te fukba ti dibri chari Jesus go na tapuan bunhi berji. Asore ala den kondre furon tapu nanga den guduf ding. Ta atai gen taki. Misa giyu ala den sandati if you fadong na tapu chindi fu am pejimi. Jesus pichen taki komoto na mi tapu Satan. Wang bundi nanga bogo bogo God bless you. Maybe soon.